District y'Ibanda nemwe omu districts eziri kwingana ina omwihanga lyona aho government eherize kutongoza enkora eya Parish Development Model kandi amagomborora abiri gonka omuri Ibanda harimo Ishongororo Sub County omuri Ibanda North hamwe na Nigorora Town Council ezizonka nizo zabasize kutunga sente eza Parish Development Model. Abantu abatungire sente ezi bino kwesima bari kugira ngo obwire obamazire nazo hine entunguka eyi bari kurebaho omakagabo. Ibanda katunge sente zero kwingana biliyoni emwe no bucweka 39 omusente za Uganda kandi ine sako 80 eza Parish Development Model. Ubwa hati bamwe hari yabo bayihandikise umukuganyirwa mu Parish Development Model okurwa muri Igorora Town Council Ibanda South buri yo mwaka hebwa miliyoni emwe nko muhanda gumwe go kuba kwatiraho okurwa mu bworo. Chozire Gertrude omutura w'Igorora yagambira Sky TV ngo akatunga miliyoni emwe okurwa mu Parish Development Model kandi hineke sente zo zumuyambere. Chozire nagira ngo akaba yinekyetengo cyo gukora umwana gwe kandi kuyahereze kutunge sentezo no kwe kugura hebomba yo kufuhirira umwani umubazi n'ebinyasi byo kuzarira. Yati ni tutu abitujya hapi ni chairman witogu yatandika yagira ati ntaga kwije sentezo sentezo umuntu wa hansi zo kuyamba umuntu wa hansi ati yatandika kuyamba gutandika ija bashomesa bija bakwita twaza Town Council twashoma twarize kushoma bandiko bitu babitwara batutum computer amazina ganje gatambura nani kuna mingiyo narabanye tamuze kwa Chelsea Chamucha Beatrice ow'Igorora Town Council na wakahebwa miliyoni emwe atiyo nuko kuguraho mpunu zo kutunga kandi akakoraho n'urutoki. Nani sima president sima government ya president 7 abo kutetera Parish Model sentence tiyambere nonga abo kubambere tagine cyetengo cyango cyo kwende mpunu birenyere mpunemwe ngakwahereza kuzimpereza nagura ndize mpunu Rensa zanje biruze bicacu akazi bezintegarse byo kurya ataniza kubanza ryaje manyo ni ndakwe ntunguko mwaje munetamburaje. Chomugisha yayongera yahiga abantu bona batungire sente za Parish Development Model kurebeka ngo bazigarizayo tubahimura government atiyo nuko kusima president Yoweri Kaguta Museveni na NRM government ahubwo kubaretera Parish Development Model. Ngo sente tuzo kuzana samsanga twazikoze sa tugate tuzigareyo kubanga zino tugoba tuce zistunguri binama sikonguntu iza kuzikozesa kandi tuzigareyo kurumbi. Nagaruka hati ni ndiyo ningura umwani kandi ntiramo abakozi umwani barimo mbahinga kandi ndiyo ninza kureta ebinyasi byo gwarra kandi umwani oguni no gomero guryo munzu oguna yumize Desiderio nagira ngo government ya NRM ewakozirege ahabo kwijuka umuntu wa hansi ekamuhereza sente zo kumuyamba okuruga omuboro. Government ningisima munonga kureba buzima estekateshire kureba ngwito abantu bahansi musitunge sente twazikoresa emyani yitu nkeji entoshe kezi twantwenda kutera abana mu masomero yo government ningisima. Happy Herbert Mayanja ni chairman LOC5 ahabwa Ibanda district yagambira Sky TV ngo abantu binji babire bari mu bworo konka president w'ihanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni abatambiye ya leta Parish Development Model. Konka twahirwa Rembo kwenzura president Yoweri Museveni na administration ye yaturetera Parish Development Model. Hari mperazi nyingi konka hari muperemo ya finance inclusion kugira ngo abantu baburijo obucuye kasa tunamwenda ahariga nabo abantu abatine kasente bargomboro muri financial year government neza kuboneta miliyoni igana umusakosi zemeruka konka nesta miliyoni 5 pakota tukahirwa omuri Ibanda esente za PDM harko parishes ina ezatungire sente zo. Mayanja yagira ngo sente zo tiziri zo kunywa amarwa ninga kuguramu ebintu ebitari byamagoba
ahabwokuba nezo kugarukayo. Tukwiye sente zo kazugura radio, tukwiye sente zo kazugura mufarasi, tukwiye sente zo kazugura mu ishoke, tukwiye sente zo kazugura mu nkito ya za sinika zikwera kwerekana magira ngo oye sente zo urukuza kuzukosa ka business. Ugure mbuzi, usubire bihimba, usubire binyobwa, utandika akaduka, utandika umwuga oguwa kwasa kutama akasente kuwayihora ukihama akasente kandi akasente ako na kakarya k'amagoma make munonga abo at the end of the day nukagarre. Ezo neshonga ize sente za parish development model kandi ukora ziheyo ukagenda ukazinywa mamara umenye ngo sente zinezo kwija okugarizayo okotwargayo